O vindeiro xoves día 5 de xullo arranca en Noia o segundo Congreso de Actualización Clínica en Odontoloxía. Máis de 200 expertos participarán nesta cita profesional que xa se está a consolidar a nivel nacional e mesmo internacional. Vienen profesores expertos del mundo de la odontología de toda España, incluso de Chile, de Suiza, vienen de varios países para traer su conocimiento y aportar sus trabajos novedosos. A principal novidade desta edición será a xornada de portas abertas que se desenvolverá os xoves, coa conferencia a cargo do ex-embaixador de España no Vaticano, Francisco Vázquez. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por la generosidad de todas las personas que trabajan en el concello y de los habitantes de la propia Villa de Noia, que colaboran también con esa jornada de puertas abiertas para hacer un congreso diferente, que es lo que pretende este concello. O venres e o sábado terá continuidade o programa de expertos. Vamos a seguir co mismo criterio do primeiro congreso, en que van a ser conferencias curtas, donde un dos profesores da facultad vai estar acompañado con outro profesor de algunha universidade española, portuguesa, e esta vez tamén temos a presencia de unha universidade chilena, Finisterre. O Congreso inclúese este ano no programa de actividades para conmemorar o 850 aniversario de Noia, polo que, ademais de formación, ofrecerase tamén unha ampla oferta lúdica e turística para os asistentes e os seus acompañantes. Pues hai unha serie de actividades programadas, actividades de carácter lúdico turístico que le van a permitir disfrutar desta estancia en Noia, en la ría de Muros Noia, tamén con colaboración de outros concellos del entorno, donde están programadas unha parte desas actividades. Agradecerle tamén a la Sociedad Liceu la colaboración para que pueda desenvolverse alguna de las actividades en sus instalaciones.